Bit-tkabbir ekonomiku li qabeż is-6%, l-Kummissjoni Ewropea tħares b'mod pożittiv lejn Malta u hija sodisfatta bl-attività ekonomika ta' pajjiżna. Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi li Malta għandha tkabbir ekonomiku għoli meta mqabbel mal-pajjiżi l-oħra Ewropej u tqabbel l-ekonomija ta' Malta mal-ekonomija taċ-Ċina li hija waħda mill-akbar ekonomiji fid-dinja. Iddikjara dan id-Direttur tad-Direttorat tal-ekonomija u affarijiet finanzjarji fil-Kummissjoni Ewropea Benjamin Angel. Well, our impression of the economic performance of Malta is very positive. The growth has surprised us on the upside repeatedly. It's the highest growth performance of the EU at Chinese level. The fiscal performance is very good. The catching up process is very strong. The growth has been much higher than in the other countries. Id-Direttur fil-Kummissjoni Ewropea kien pajjiżna sabiex jagħti preżentazzjoni dwar ir-rapport ta' din is-sena dwar Malta. Id-Direttur tal-Kummissjoni Ewropea qal il-Kummissjoni hija sodisfatta b'pajjiżna għax fi żmien qasir taħt din l-amministrazzjoni pajjiżna mhux biss naqqas l-iżbilanċ iżda rreġistra surplus spettakolari. Malta has a debt which is around 50% now, which has decreased spectacularly. It was at 70% not so long ago, actually in 2018, if my recollection is correct. And it has moved from a deficit to a fiscal surplus of 3.5%, which is very high. So Malta is very, very far away from being the object of an excessive deficit procedure. Its fiscal situation today is very sound. Il-Ministru għall-Finanzi dwar qal li biex pajjiżna llum għandu ekonomija dinamika u b'saħħitha, it-triq ma kienx faċli. Irrakkonta kif l-2013 talab il-Kummissjoni Ewropea biex tagħti ċans lil Malta mingħajr ma tieħu miżuri kontra pajjiżna biex itnaqqas id-deficit. Bil-Gvern irnexxielu jagħmel dan mingħajr l-ebda peaceful poplu. Dan huwa għall-ġittana u fejqna ġenajt. Ħafna affarijiet li qalu huma veru ritratt ta' kemm l-ekonomija dinamika fost iktar b'saħħitha fl-Ewropa dwar il-finanzi sodi li għandna, ġifieri hemm l-affarijiet u mbagħad huma l-parir li qed jagħtu fuq li nħarsu l-quddiem speċjalment dik li hija saħħa u anke pensjonijiet taħabba li l-popolazzjoni tagħna qiegħda tixjih. Imma all in all naħseb li dan ir-rapport dejjem nilqgħu aħna u bħalmat ningeġġjaw mal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni Ewropea qalet ukoll li Malta għamlet użu eċċellenti mill-fondi Ewropej u hija fost l-aktar effiċjenti fl-Unjoni Ewropea fl-użu tal-fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia spjega kif fil-mument qed jinnegozja l-pakkett ta' fondi għas-7 snin li ġejjin li qegħdin fi stadju avvanzat ħafna. Iżda issa bdiet diskussjoni mal-Kummissjoni Ewropea dwar kif dak il-pakkett ta' fondi se jiġi investit skont il-viżjoni tal-Gvern u l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. Waqt li rikonoxxa li hemm sinerġiji bejn iż-żewġ naħat, ra li hemm bżonn iktar diskussjonijiet li permezz tagħhom kun hemm qbil li l-fondi Ewropej f'Malta jirriflettu l-isfidi u l-aspirazzjonijiet ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.